izbjednički slučaj. Možda bi raditi svi palac. Ja ću vam dobro, ja ću. Ja ću vam reći koju Svi još. sveta raditi, da se izbjednički savršava. Može? Može. Poštovani sugrađani, dragi meštani, da bi došli reći jedan ciklus predavanja posvećen Matici Srpskoj. Dakle, prošle godine smo imali ciklus predavanja koji je bio posvećen Matici Srpskoj, koji se zvao Novi Kneževac i Matica Srpska. Ove godine smo nešto malo izmenili, ove godine smo nazvali Matica Srpska na Novom Kneževcu. Sve ovo radimo iz jednog prostog razloga, zato što želimo da budemo uključeni u predstojeću veliku godišnjicu, odnosno obeležavanje jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske, i na tom putu smo napravili već nekoliko koraka kako bi se što više približili. Mogu da kažem da je dogovoreno i sa predstavnicima lokalne samouprave da bude potpisan protokol o saradnji sa Maticom Srpskom, tako da ćemo najverovatnije od sledeće godine institucionalno sarađivati sa Maticom Srpskom, dakle već više udruženje biti to koje će nositi te aktivnosti. Naravno, udruženje će ostati tu da pomogne, kao i do sada što je radilo u saradnji sa Narodnom bibliotekom, ali Narodna biblioteka će postati taj nosioc kao jedina institucija kulture ovde u Novom Kneževcu. Večeras ćemo naše ciklus predavanja otvoriti pričom o Milanu Saviću. Već smo imali nekoliko reči u njemu, a večeras smo otkrili i spomen ploču koju ste mogli možda vidjeti do sada. Juče je bila postavljena na zgradi pozorišta u Novom Kneževcu. Zašto baš na zgradi pozorišta? Pa zato što se upravo Milan Savić i bavio i pozorišnom kritikom i pisao komadi, književnom kritikom itd. Naši večerašnji gosti su profesor dr. Milivoj Njenin i profesor dr. Zorica Hadžić-Radović. Dva stručna lica koji će nam nešto više reći o Milanu Saviću. Mogu da kažem da nema pozvanijih trenutno u Srbiji koji bi mogli nešto više reći o Milanu Saviću, a kao što znate, Milan Savić je rođen u ovom mestu i možemo slobodno reći da je on jedan od većih i uglednijih građana i Srba ovog mesta i ovog kraja. Hvala. Hvala. Naslov mog rada je Sporne tačke jednog prijateljstva. Znači, govori se o Milanu Saviću i Lazi Kostiću. Postoji pisaći stol Milana Savića u Matici Srpskoj. Za tim stolom niko više ne piše. Pamtim i ko nam je taj stol pokazao. Znamo i šta su matičari tada držali u tom stolu. Nije zaobjektivanje. Ali nisam rekao u čemu se ogleda posebnost tog stola. To je stol za koji se stoji dok se piše. Taj stol se kao delo kroji po meri pisca. Imao je takav stol i Laza Kostić. Dok počinjem priču o stolu koji je podelio sudbinu sa svojim vlasnikom, istovremeno sleđujem knjige Milana Savića u glavi. Pokušavam da se setim koliko smo njegove knjiga Zorica Hadžić i ja priredili za štampu. Idem redom. Najpre smo priredili autobiografiju Prilike iz moga života 2009. A godinu dana kasnije priredili smo dve knjige, knjigu jednostavnog naslova Laza Kostić i knjigu portreta Naši stari, koje pažnjim čitalac otkriće u toj trećoj knjizi i portret Milana Savića. Ne znam da li je u ovoj sali dozvoljeno samohvalisanje, ali da ništa drugo nismo uradili, sem što smo priredili Savićevu knjigu o Kostiću, zaslužili bismo da se nađemo ovde gde smo. Naime, ovo ide u red većih otkrića o srpskoj književnosti. Zorica Hadžić je u rukopisnom odeljenju Matice Srpske otkrila celovit rukopis Savićeve knjige o Kostiću. Taj rukopis je prirodno veći od knjige koje je Matica Srpska objavila. Prvo u letopisu Matice Srpske, a posle u poslednjoj knjizi 1929. godine.
jer Milan Savić je po matičarima bio skroz onemoćao starac i nad njegovim životnim delom izvršeno je kasapljenje, od mene je rečeno cenzura. Koliko su brižni matični cenzori tada imali sluha za literaturu, pokazalo se posle 4 stiha koje su izostavili. Citiraću sam ta 4 stiha. Prva 2 su obična, neutralna, Mećeva je, Čiča zima, Svetosavska Verica, a druga 2 živa i slikovita. Oko vetra silnog svirca, sneg je kovo usitnjao. Neću analizirati šta su sve matičari brisali iz dela Milana Savića. Te brisane delove, reći u ovoj knjizi, znači, smo doneli tako što smo ih stavili u uglase zagrade. Ali činjenica da su između ostalog izostavili tekst Laze Kostića o Mihajlu Krestiću svedoči o potpunom osjećaju za sudbinsko u životu jednog naroda. Mada doskočuje mi Milan Savić. U sadržaje ubacuje delove kojih u knjizi nema. Tako je čitaoca uputio na trag o postojanju drugačijeg rukopisa. Skačem u ovom tekstu s teme na temu, a još ga nisam čestito ni počeo. Prvo moram ispraviti greške. Greške delim na opasne i bezopasne, a mogu ih podeliti i na slučajne i namerne. Dakle, bezopasne su one greške koje su ovako vidljive. Naprimjer, kad umjesto ponedeljak piše pondeljak, te greške može ispraviti i veštačka pamet. Opasne greške su kad umjesto blaži piše bliži, kad umjesto red piše rad i tako slično. Problem počinje kada uzmemo u ruke sabranog dela Laze Kostića u redakciji Mladena Leskovca, knjigu pesme koju je 1989. godine priredio Vladimir Otović. Tamo umjesto vetar piše, sad prolazimo nominativ, piše vatra. Naravno ide i vatra tamo gde je stiča zima. Međutim, ja imam osjećaj da je te stihove Milan Savić znao na pamet i sad pokušavam da rešim tu zagonetku onako kako se zagonetke rešavaju. Izdavač kaže kako su sve pesme citirali prema Kostićevom izboru i onako kako ih Kostić preredio 1909. godine. Dolazim do te knjige iz 1909. i vidim preko tog vetra da je Milan Savić bio u pravu. Međutim, mnogo je opasnija jedna druga greška koja se, ja neću pomenuti ime tog pisca, on je napravio antologiju plagijata. I tu je zapravo pisce razbio u par parta, ne samo srpske, nego i hrvatske. Pokazao je kako su ti pisci naši prepisivali od stranih pisaca, onda je donosio slike, fotografije tih naslovnih strana i to. Jedini problem je što je taj čovjek koji je to napravio bio lažov. I na jednom mestu je napisao kako je neku pesmu Dragiša Vasić bio protiv pisac, kako je čitao knjigu sa francuskog jezika preveo Milan Savić. A u knjizi Prilike iz Boga života, Zorica Hadžić i ja smo doneli tu epizodu pod naslovom Kako sam prestao da učim francuski jezik. Kako nisam učio francuski jezik, Milan Savić, kao da je Milan Savić znao da će se jednog dana pojaviti neko sa tom idejom i kao da je predupredio to. Naime, bila katolkinja, nastavnica francuskog i stalno imala neke primedbe na pravoslavlje, na uglavnom. Jedan dan se podsmehnula
našem patrijarhu, kako se obukao i Milan Savić malo je, koliko je naučio francuski, pokušao da se suprotstavlja, da je prešao na nemački, onda je prešao na srpski, naravno kada je prešao na srpski, jasno vam je da su još bile psovke u pitanju i uglavnom bio je dečak od 10 godina, ali se već tukao po ulici, bio je mangup, uglavnom je srušio nastavnicu, dobio batine, ali u isto vreme, kada mu se Savić u oču kad se pojavio, ona je dobila i honorare i dobila otkaz. No, iskoristit ću priliku kada je spominjem ta prevođenje i to prevođenje. Milan Savić francuski nikad je naučio, prevodio je sa nemačkog jezika i između ostalog preveo je Goetheov Fausta. Kad se zapošljavao Milan Savić u Matici, onda je bilo priča o tome kako je specijalno za njega pravljena taj konkurs. Tražilo se da zna srpski, nemački, mađarski i latinski. No, da konačno uzmem u ruke ovu knjigu o Lazi Kostiću koja je objavljena 2009. godine. Znači, pred nama je jedna topla, uzbudljiva knjiga. Milan Savić, kad god može, daje Saviću reč, tako da nam se Milan Savić daje Kostiću reči, tako da nam se ovde Laza Kostić ukazuje kao živ. Da odnosi najrazličitije anegdote, sećanje, dokumente, prepisku, recepcije Kostićevog dela, pominje ljude koji su bili u društvu sa Lazom. Ja sam pisao tekst o prijateljstvu Milana Savića i sine Natavulja. I tu sam posle, na kraju zaključio da je to bilo prijateljstvo bez jedne jedine pege. Matavulj je bio taj koji je vezivao Lazu Kostića i Milana Savića. Onaj koji ih je u nekoliko razdvajao bio je Antonije Toma Hadžić, tada predsjednik Matice Srpske. Laza je Tomu iskreno voleo, a Savić za Tomu nije mario, ali to je interesantni su tu savjeti Laze Kostića, kad on kaže Milanu Saviću šta treba da uradi da bi živeo sa Tomom. Sažetak bi bio, znaš šta Toma može dati, ne očekuj ništa preko toga. Međutim, Toma nije pokvario odnosi Milana Savića i Laze Kostića. Sporna tačka bio je Jovan Jovanović Zmaj. Kad pogledamo ovako spolje, znači gledano, Zmaj je bio sa Savićem u kumovskoj vezi, a sa Kostićem je bio pobratim Zmaj. A i Kostić i Savić su bili pobratimi. Ali okolnosti su bile takve da se Zmaj ukazao 2 puta kao sporna tačka između Kostića i Savića. Prva sporna situacija koja se dogodila bila je vezana za Kostićevu knjigu o Zmaju. Milan Savić je zamolio Laza Kostića da govori na Zmajevoj proslavi 50 godina književnog stvaralaštva. Laza je pristao, ali uz ogradu da će govor biti kratak. Samo predavanje je održano 24. novembra, pominjem 24. novembra, jer se ponegde pominje i 23. novembra, oto da insistira na tom datumu. Uglavnom, Proda Jovan Vučković, koji je bio rektor Karlovačke bogoslovije, u tom trenutku bio i podpredsednik Matičinog književnog odbora i odeljenja, sad već ne znam kako je pravilno, piše oštar izveštaj o tom Kostićevom predavanju, objavljuje ga u Frankom kolu. Laza Kostić je vrlo brzo došao u situaciju da nije imao gde da objavi odgovor. Prvi odgovor je mogao da objavi, kasnije je sve bilo zatvoreno i Laza Kostić je bio primoran da napiše o svom trošku i da svoj trošku objavi čitavu knjigu o Zmaju.
čak se spremao, to više puta ističe, da napiše u kurikulumu pravosudnog štampa i dokumentarnu istoriju te knjige. Tu je Milan Savić stao nekoliko na stranu Zmaja, verovatno je stao i na svoju. On je bio taj koji je pozvao Kostića i pokušao da smiri Kostića da se ta knjiga ne objavi. Tu se Kostić malo i ljutno i predlagao da Matić čita svakog delove iz te knjige koju je pisao, predlagao da se to objavi Matić, prvo letopisu, kraću verziju. Ta knjiga je na kraju ispala ogromna, nekoliko puta je to Kostić kao završenu knjigu, pa je to sada ne razim tu priču. Uglavnom, šta je tu interesantno? Interesantno je da Milan Savić sa Jovanom Jovanovićem Zmajem uopšte nije u kontaktu. To su tada u nekoj svađi. Ali dosledno je branio Jovana Jovanovića Zmaja. Znači, Milan Savić je bio u stanju da se digne iznad situacije. Mi to možemo da vidimo i na primjeru sa Tihomirom Ostojićem. Sa Tihomirom Ostojićem Milan Savić ne govori onog momenta kad je Savić na 1995. za sekretara Matice Srpske, sledeće godine izabran za urednika letopisa. Odmah počinje jedna grupa vezana za Novi Sad i za Sremske Karlovce da se pokreću pokret, 6 brojeva se pojavilo, pokreću list u kojem napadaju Milana Savića uglavnom. Međutim, Tihomir Ostojić je najveći stručnjak za srpsku književnost 18. veka. Kad u Maticu Srpsku stigne knjiga iz te oblasti, Milan Savić uredno uz pisance šalje to Ostojiću, iako oni ne kontaktiraju. Možda će vam Zorica kažeš kasnije, ako nekog bude interesovalo. Tu se pominje i neki najavljeni dvoboj između Tihomira Ostojića, sada ne zamaram. Uglavnom, Zmaj i kad umre, a ne ostavlja na miru Lazu Kostića, dolaze mu u stan. Naravno, psihoanalitičari kad su počeli da tumače pismo, nikad osnove Kostićeve, izmislili su neke zlatne tele, ne znam šta se nisu. Stvar je bila u tome da nisu čuli za mesto koje se zove Titel. A stvar je bila jednostavna. Laza Kostić je bio kandidat Srpske narodne slobodovne stranke, na čemu čelu tada bio Svetozar Miletić. Bio je 1973. pobedio Đorđa Popovića Daničara sa lakoćom, to je bila prva ustavna pobeda, kako kaže Laza Kostić. Bili su izbori 1875. godine. Prvo su bili u Bašaji, današnje, između Melanovaca i Kikinde, to znate, kao ste iz Banata. I tu je kandidat bio Svetozar Miletić, ušao ležerno, tu izbornu trku, misli da je dovoljno da se pojavi, da će pobediti, izgubio je, ali su ti izbori u Bašeju bili u julu, a u avgustu su isti ti izbori u Titelskom Sredzreću, Šajkašoj. I sad je trebalo izvršiti pritisak na Lazu Kostića da kandidaturu ustupi Svetozar Miletiću, vođa, to je moglo tada, i Laza Kostić ne pristaje na to, međutim, onaj koji je vršio najžešći pritisak na Laza Kostića bio je Jovan Jovanović Zmaj i u te 1875. godine počinju Kostićeva utucanja po svetu. Dotle je uvodnim, laganim pilotom, od tada počinju problemi i
Kad 1909. Laza Kostić priređuje svoje pesme za štampu, to je Radoje Stokanov pokazao. Kostić čak uvrsti jednu svoju slabiju pesmu, kako to kaže Radoje Stokanov, stihovana publicistika. On ima u svoj dosta strog izbor pesmu Iza Dragina Poređaja, samo da bi podsjetio na to da je Zmaj napisao u dvorišku pesmu njenom veličanstvu kraljici Dragi. I u toj, Milan Savić se u taj izbor Kostićevih pesama nije mešao, međutim nije dozvolio, i to je bila ta druga sporna tačka kad je došlo do mnogo težih reči između ovih dvojica, međutim, i jedan i drugi stalno ističu to prijateljstvo u toj prepisci, da ništa ne može pokvariti niko prijateljstvo. Laza Kostić je dobio poziv povodom spomenice Vojislava Ilića da svoj rad i Laza Kostić je to radio, napisao je pesmu Prerano. Laza Kostić je tu ukrenuo stvar da Vojislav Ilić nije otišao prerano na onaj svet, nego bolje što je otišao, ne mora da gleda ono što je ostalo. Uglavnom, Zmaj je bio na čelu tog odbora za zamete spomenice i Lazina pesma se nije pojavila i onda je Laza tu pesmu objavio u beogradskom delu, ali je i objavio je i tekst o istorijatu te pesme, kako je pesma odbijena, kako mu je Zmaj posebno tražio tu pesmu, pored toga što su ga iz uređivačkog odbora zvali. To je godina kada se to dešava, 1895. Laza Kostić je onda još neoženjen. Imao je posljednje godine života malo mirnije, kada se ženio Julkom Palanački, kada je došao za nje u Sombor da živi. A u tom trenutku 1995. u manastiru Krušedel, i to samo zahvaljujući dobroj volji igumana manastira Krušedel, arhimandritu manastira Krušedel, tada, ako se ne varam, Gavrila Zmejanovića. Međutim, Zmaj znači tada nije među živima, ali ga Savić i tada brani. Znači, prvi put je branio Zmaja pred savremenicima, sad ga je branio pred istorijom. Naravno, preživelo je to prijateljstvo i taj sukob. Znači, Laza Kostić na ulasku u 1910. godinu se sprema da nađe stan u Beču koji će biti blizu Savićevog stana. Savić je otišao u Beč da bi se Anica Savić školovala i bitno im je da su blizu, da mogu da se prošetaju zajedno do kafane prve u kojoj će piti balzansko pivo. Ja sam malo ravnotežu pomerio, kao da sam malo više govorio o Kostiću nego o Saviću, a progoni me jedna Savićeva rečenica. Vraćam se u knjigu Prilike iz Boga života. Ugledao se Milan Savić kao đak i za kockarskim stolom. Na sreću izgubio je novac na kartama. Znate kako se novac gubi? Prvo izgubite jedan deo, a onda ostatak izgubite kad odete da povratite taj deo. Drugovi su ga malo grdili, stigao mu je novac da kupi zimsku garderobu, kaput, čizme, šta sve ne. Nakupili su taj novac, dali mu, vrateći kad bude mogao, i tu sad Savić postavlja ključnu rečenicu koja ne treba ni parafrazirati, neću je citirati. Pita se Savić šta bi bilo da sam onda na kartama dobio, prvi put dobio. Ja neću da se bavim politikom, ne da gledamo reklame, šta se reklamira, uglavnom u manastiru Koli
i manastirskim, ne mogu reći ekspoziturama, ali onim bolnicama za smeštaj, za lečenje bolnice zavisnosti, do pre neku godinu su bili 100% bolesnici koji zbog droge polazaju. Sada je kocka i droga 50-50. Sad kad kocka pređe na 90%, ali se nekog zapitati čemu reklame služe. No, nisam zaboravio ni Savića, pisat će 100, da sam pisao zatim stolom, ovaj tekst možda ne bi bio ništa bolji, ali bi sigurno bio kraći. Znači, buduće, koliko sad preterao sam, buduće pišem za tim sledećim putom. Hvala. Dobroveče, moja tema je Milan Savić i Matica Srpska. To je velika tema, ja ću samo o nekim segmentima ove saradnje i ove veze govoriti, jer govorili smo Matica Srpska na Novom Kneževcu, a Novi Kneževac je Matica Srpska i Novom Sadu dao Micu Savića. Milan Savić, sekretar Matice Srpske i urednik njenog letopisa, književnik, pisao je na srpskom i na nemačkom jeziku, književni kritičar i istoričar, putopisac, dramatičar, romanopisac, pripovedač, prevodilac. Čuli ste već da je prvi u srpskoj književnosti preveo Goetheovog Fausta i na tom prevodu je radio 38 godina. Bio je čovek široke književne kulture i istančanog književnog ukusa. Među prvima je, na primer, pozdravio ulazak Vojislava Ilića u književnost, a imao je i tekako sluha za one mlade koji tek ulaze u književnost i koji će na neki način obeležiti književnost 20. veka, kao što su Isidora Sekulić, Milutin Skoković, Krleža. Pisao je da je slučajno postao književnik i da je slučajno ušao u književnost, da su ga na to nagovorili prijatelji Kosta Trifković i Ilija Ognjanovića Vukazan, kada je ponovo u Novom Sadu pokrenut Zmajev javor. Rođen je, kako smo čuli, već pre 180 godina u Turskoj Kanjiši. Njegov otac Riste bio upravnik Sredickovih dobara, majka Ana je bila iz porodice Desančić. I to je vrlo interesantno kada govorimo o majici Milana Savića i porodici Desančić i toj još uvek nenapisanoj istoriji novosadskih građanskih porodica. Bile su 3 sestre Desančić, jedna je bila majka Milana Savića, druga sestra Desančić bila je udata za Jovana Hadžića, predsjednika Matice Srpske, a treća sestra Desančić bila je udata za trgovca Jovana Polita, čija su deca bili Mihajlo Polit Desančić, političar i Savka Subotić. To vam navodim samo da vidimo u kojoj klimi je se Milan Savić razvijao i kasnije njegova ćerka Anica Savić-Repac. Osnovnu školu je Savić učio u Novom Sadu i Beču, gde je pohađao i gimnaziju, koju je pohađao u Segedinu i Bečeju, a završio je u Novom Sadu. Upisao je studije medicine u Beču, medicina ga nikad nije interesovala, medicina je, kako on kaže, bila odličan izgovor, jer je mogao 5 godina da sluša predavanja, da ne polaže ispite, dakle imao je 5 godina slobode, kako je pisao, a zapravo njega je mamio odlazak u Beč zbog Buševa. Buševi su bili članovi Nemačkog đačkog društva Saksonija, a njih u Pešti nije bilo. Dakle, on je otišao u Beč da bi stupio u Buševe, jer je u Pečuju, u jednoj knjižari, video knjigu na nemačkom jeziku, koja ga je potpuno odredila, koja je govorila o Buševima, njihovoj čestitosti i disciplini, i kaže, ja sam tamo otišao, ne da tražim terevenku, toga ima i u srpskim društvima, nego sam otišao baš zbog te čestitosti i discipline i, kako Savić kaže, ceo život je bio ponosan na to, na tu kapu, modro-zelenu plavu buševsku koju je nosio. Inače, Savić ima jednu knjigu, Blau Rotgold, napisanu na nemačkom jeziku, koja još uvek nije prevedena i koja govori o buševima. Samo je jednom prijavio svoj stupanj iz ovog društva, kada su za vreme Prvog svetskog rata Nemci okupirali Srbiju. Saksonci nisu njegovu izjavu
uzeli na znanje. On, kaže, nije imao razloga da ostane pri njoj jer se rad završio u našu korist. Završio je filozofski fakultet u Leipzigu gde je doktorirao sa tezom posvećenom Peri Segedincu. Mlade godine proveo je burno i veselo, menjao je mesta stanovanja, stigao je čak i do Rusije da tamo bude vojnik, junker i da ostane godinu dana. Ali je najduže živeo u Novom Sadu. Radio je kao nastavnik u Gornjem Karlovcu, Novom Sadu i Zaječaru. Posle toga, njegov profesionalni rad bio je vezan za Maticu Srpsku. Umro je u Beogradu 21. februara 1930. godine. Posmrtni ostaci Milana Savića preneti su 24. februara iz Beograda u Novi Sad, i to baš u Maticu Srpsku, u malu dvoranu Matice Srpske. Juče celo popodne i danas prepodne pisala je Politika od 25. februara. Veliki broj poznanika i prijatelja dolazili su da ukažu poslednju počast pokojniku. Okruštenu reč uputio mu je tadašnji predsjednik Matice, Radivoje Vrhovac, i ta reč je održana ispred Matice Srpske. Matica Srpska je već tada bila u Novom Sadu od 1928. godine u zgradi kojoj se nalazi i danas. Sahranjen je na Novosadskom almaškom groblju. Nedaleko od groba u kojem počivaju Milan Savić i njegova žena, nalaze se grobovi Milana Šebića i Tone Hadžića. Kao da je slučaj to udesio, jer Tona Hadžić je bio itekako važan za praćenje Savićevog rada u Matici Srpskoj, a Milan Šebić je važan za poslednje godine života Milana Savića, kada su se ova dva novosadska Milana, kako ih je Vasa Stajić na jednom mestu nazvao, susretela i družila u Beogradu, obojica jednako skrajnuti i podaštavani od strane beogradskih univerzitetskih profesora i tako uklonjeni iz glavnih tokova srpske književnosti. U tom smislu želim da kažem da su na književni rad Milana Savića uvek sa visine gledali Jovan Skerić i Bogdan Popović, ali da im ni Prgavi Savić nije ostajao dužan. Bez ustručavanja i zadrške odgovarao na njihove napade. Kritikovao je Skerićev rad na istoriji srpske književnosti, naročito ga je boleo Skerićev omalovažavajući odnos prema piscima prečanima, a Bogdanu Popoviću oštro je odgovorio na kritiku prevoda Fausta. Očeve bitke nastavila je da bije njegova ćerka, umna Anica Savić-Rebac, koja je posle mnogo peripetija i odbijanja 1950. godine uspela ponovo da štampa očev prevod Fausta, ulazeći tim povodom u polemiku sa Raškom Dimitrijevićem. Veza oca i ćerke bila vrlo jaka, na što sam negde ukazivala nekoliko puta. Milan Savić je bio taj koji je svoje jedinice od ranog detinjstva, ovo su sad njene reči, ulivao divljenje i ljubav prema staroj Heladi, uvodeći u grčku mitologiju Homera Plutarha. Otac je i podržavao njen ulazak u književnost, jer upravo je Milan Savić bio taj koji je Aničine prve pesme poslao u Brankovo kolo svom prijatelju Pavlu Markoviću Adamovu, tadašnjem uredniku, uz napomenu da su pesme malo apstraktne. Kako sam rekla, poslednje godine Savić proveo u Beogradu, gde je otišao za svojom ćerkom, kako je ceo život i radio, pomalo zaboravio. Starog Nice Savića su se sećali samo onda kad im je neki podatak iz prošlosti bio potreban. O toj svojevrsnoj izopštenosti, koju je bio gurnut od strane beogradskog književnog sveta, pisao je Milanu Šebiću. Naprimer, Savić je tada 20. godina prošlog veka nudio beogradskoj politici svoje feljtone, ali ni posle dugog čekanja na njih nije dobio odgovor. Revoltirano je o tome u jednom pismu pisao. Šebiću, da, to znaš, a znaš i to, da Beograđani silno bagatelišu sve što se u Vojvodini napiše. Ne daju nam glave dići. Oni imaju sad bičete u rukama. Samo što mi ovdje ne očajavamo, zato nam se rugao Glavaš Slobodan ili Bogdan. Međutim, stara glupava srpska posla. Da piše nije nikada prestajao. I to je pisao najrazličitije stvari.
Od najmanjih nudio je priloge za Politikinu rubriku Da li znate, do najvećih krunskih pomenute već monografije o Lazi Kostiću. I to je interesantno da je u februarskom broju letopisa Matice Srpske iz 1930. godine objavljena vest da je konačno izašla iz štampe Savićeva rasprava o Lazi Kostiću, što se može čitati kao zapis o Savićevoj Labudovoj pesmi, jer već je naredni broj letopisa objavio vest o njegovoj smrti. Savić nije stigao čestito ni da se raduje ovoj monografiji koja je objavljena posle dugog čekanja i neizvesnosti. U nekrologu Milanu Saviću objavljenom u letopisu Radivoje Vrhovac, tadašnji predsjednik Matice, naveo je da je Savić umro sa perom u ruci, da mu se pred smrt izvinjavao što ne može da dođe na sednicu književnog odbora Matice Srpske i pisao mu je o romanu koji nije završio. Dakle, kako je na jednom mestu Milanu Saviću napisano, on je bio čovek koji je najmanje priznanja tražio za svoj rad. Najmanje tražio, a najmanje i dobio. Mesto koje je odgovaralo Savićevoj prirodi bila je Matica Srpska. U Novom Sadu i onima upućenim oko dešavanja oko Matice Srpske, Milan Savić je bio poznat kao Mica od Matice. Ovaj nadimak, pomalo podsmešljiv, suštinski precizno slikava Savićevu duboku odanost i posvećenost našoj najstarijoj naučnoj, kulturnoj i književnoj instituciji. On je član Matice Srpske postao 1867. član književnog odeljenja 10 godina kasnije, a zamenik sekretara i pomoćnik urednika letopisa 893. godine, da bi 1895. godine postao sekretar Matice Srpske, a kako je tada bio običaj u Matici, automatski izabran za urednika letopisa. Letopis je uređivao od 1896. godine do 1911. godine, odnosno 1910. godine, jer ga je već 1911. godine zamenjivao Arkadijeva Rađanin, iako je ime Milana Savića i dalje stajalo na koricama letopisa. U Maticu se vratio još 2 puta, to je posle smrti Tone Hadžića 1916. godine i tu je preuzeo mesto sekretara na kojem je ostao do 1918. i drugi put kratko kada je Mileta Jakšić u januaru 1921. dao ostavku na mesto bibliotekara. Tada se u Matici zadržao samo 4 meseca. Dakle, to vreme delovanja Milana Savića u Matici Srpskoj jeste važan period i za letopis i za Maticu, jer je Savić bio taj koji je davao dom i pravac književnom i kulturnom životu Novog Sada. I to sada razmišljanje o Milanu Saviću i letopisu Matice Srpske navodi našu temu na 2 koloseka. Dakle, može se pričati o Milanu Saviću kao saradniku letopisa, a Milan Savić je bio saradnik letopisa pola veka. Dakle, njegov prvi rad objavljen u letopisu bio je rad posvećen Kosti Trifkoviću, a poslednji rad je objavio pred smrt 1929. godine, to je njegova monografija o Lazi Kostiću koja je izlazila u nastavcima. Između ova 2 teksta nalazi se mnogo književnih priloga Milana Savića, prikaza, beležaka, nekrologa. Druga celina je zapravo period Savićevog uređivanja letopisa, koji sam rekla da obuhvata period od 1896. do 1911. Dakle, Savić postaje urednik iste godine kada Matica ulazi u 70. godinu svoga postojanja. Na tom mestu Savić zamenjuje Antonija Hadžića, koji je ovde u Matici u letopisu stolovao godinama. Hadžić je 36 godina uređivao letopis i za to vreme izašle su 84 knjige. Taj period kada je Hadžić uređivao letopis zapravo može se pomeriti malo i unapred i unazad u Savićevu korist, jer
kada Savić postaje saradnik Hadžićev u uređivanju letopisa, zahvaljujući njegovoj velikoj prepisci, znamo da se zapravo sve išlo, sve saradnje su išle preko Savića. Ono što je isto interesantno da se u Savićevom letopisu ima recidiva iz Hadžićevog doba, kao što su, na primjer, u odjeku književnost, nalaze se prikaze nekih knjiga iz matematike i fizike, što se neće dugo održati pod Savićevim uredništvom. Milan Savić je, kako na jednom mestu piše, sada to citiram, najbolje svoje godine, skoro 20 godina, utrošio pri uređivanju letopisa, a urednički posao, sam po sebi, nezahvalan je i neprimetan. Vrednost i štete koje rad urednika književnih časopisa često skriva, mogu se odrediti tek kako im se posveti ozbiljnija pažnja. Proučiti rad pri uređivanju kad je u pitanju ličnost koja je bila tako dugo sred zalaska sunca romantične epohe, u neposrednoj blizini Zmaja, Laze Kostića i drugih, svakako bi vredelo. Čini nam se zato da treba podvući književnu vrednost uredničkog delanja Milana Savića. Ne može biti slučajnost, niti bez veze sa njegovim uticajem, da je letopis tih godina pokušao da bude još jednom na višem stupnju književnosti. Kraj citata. Pisac ovih redova bio je Miloš Crnjanski, autor nekrologa Saviću štampanom u Srpskom književnom glasniku. Pisac Seoba je bio jedan od retkih predstavnika međunarodne književnosti, koji uprkos neprijatnoj epizodi sa Savićem u Novom Sadu poštovao njegov književni i urednički rad. U Pančevu se Crnjanski bez uspeha zalagao da se objavi Savićeva monografija o Kostiću. Na taj poziv Miloša Crnjanskog, gde bi trebalo podrobnije da se prouči vredno je rad Milana Savića kao urednika letopisa, do naših dana nije odgovoreno. Uprkos tome što je o toj temi u nekoliko navrata pisano, njegov urednički, ali sveukupni doprinos srpskoj književnosti zaslužuju objektivnu ocenu zasnovanu na temeljnim istraživanja ne samo onoga što je štampano na stranicama Savićevog letopisa, dakle onog što vidimo na pozornici, nego i onoga što se dešavalo iza kulisa, a što nam otkriva arhivska građa, prepiska i zapisnici Matice Srpske. Jer to Savićevo vreme je bilo obeleženo brojnim previranjima baš u vezi sa matičinim časopisom. Iza kulisa su se događale brojne nesuglasice, svađe, stalnog trvenja, teške reči, čak i poziv na dvoru. S druge strane, sve te stalne neprilike nisu mogli ni da se naslute na stranicama našeg najstarijeg časopisa, za koje je njegov urednik tvrdio da je najotmenije književno glasilo. Dakle, ja sada preskočit ću te ocene Savićevog letopisa koje su bile vrlo ovlašne, vrlo površne, bez zaista nekog udubljivanja u ono šta je Savićev letopis zaista značio i šta je doneo u srpskoj književnosti. Do danas je najafirmativnije o Saviću kao uredniku letopisa pisao Živan Milisavac u svojoj kapitalnoj istoriji Matice Srpske. Dakle, ono što se uvek ističe u Savićevom letopisu da je za vreme Savićevog uređivanja letopis izrastao u pravi književni časopis i tako ušao u red najsavremenijih i najmodernijih književnih publikacija. Najzad Savić je u prvom broju letopisa koji je uređivao, u svom uredničkom pristupu to i napisao. Književnost i sve što je s njome u svezi jeste i ostaje zadatak Matice Srpske i glasila njenog letopisa. Istako je da će se pod njegovim uredništvom letopis baviti samo literaturom, umetnošću, naukom i kulturom naroda srpskog. Pisanje uredničkog pristupa je uvek nezahvalno jer se neretko ispostavi da su namere jedna, uslovi za njihovu realizaciju sasvim drugo. U Savićevom slučaju sve je bilo otežano i značajnim uticajem književnog odbora na uređivanje letopisa, na šta je Savić imao primedbu i u svom pristupu, gde je istakao ograničenu samostalnost urednika časopisa. Tako da od 1900. godine, pa čak do kraja Savićevog uredničkog rada, na koricama letopisa stoji: uređuje dr. Milan Savić, sekretar Matice Srpske, prema odlukama književnog
odbora. Ova napomena jasno referiše ograničenjima koje u uređivanju letopisa nametao književni, odnosno redakcioni odbor i predstavljala je jasan izraz Savićevog negodovanja. Savić u jednom pismu, Pavlu Markoviću odavno uvijek piše ovako: kad odbor hoće da određuje, neka se i potpiše, neka nosi i javnu odgovornost. Mica od Matice, vredan, brz, poznati prijatelj i bodrilac pesnika, kako je Dučić za njega govorio, ali i prgav naprasnik, nije se uvek pridržavao postavljenih pravila. U kasnijim godinama njegovog uređivanja letopisa, zbog obima posla, to je bilo mnogo uočljivije, te su izvesne Savićeve odluke o prilozima za letopis išle i mimo znanja književnog odbora. Ja ću sada, pošto mi u Matici imamo jedan projekat koji se zove Epistolarna istorija letopisa Matice Srpske, gde kroz prepisku vođenu sa uradnicima, sačuvanu u našoj arhivi, pokušavamo da otkrijemo šta je to stajalo iza uređivanja letopisa, samo na primjerima nekih Savićevih pisama i prepiske pokazati šta se sve to dešavalo iza kulisa. U Matici Srpskoj je dugo vladao prezir i nekako maćehinski odnos prema Saviću. I taj odnos, kako je profesor Nenin već pomenuo, Savić je zaslužio zbog stalnog sukoba sa pokretašima, urednicima časopisa Pokret i u prvom redu sa Tihomirom Ostojićem, a zatim i Milutinom Jakšićem, koji su na prelazu iz 19. u 20. vek bili mladići uvereni da brzim potezima mogu da reformišu i Maticu i njen letopis. Savić im se tu našao kao sekretar Matice Srpske i urednik letopisa na putu i tako je ta netrpeljivost započeta krajem 19. veka tinjala i dugo posle Ostojićeve smrti i prenosila se gotovo po inerciji na one koji su nastavili da stoluju u Matici posle Ostojića, Vasu Stajića, Marka Maletina pa do Mladena Leskovca. Drugim rečima, Tihomir Ostojić je ostavio svoje saradnike i naslednike u naučnom smislu, a Milan Savić nije, što je doprinelo da se njegova uloga kao sekretara Matice Srpske i urednika letopisa skrajne i zaboravi. Tihomir Ostojić i Milan Savić imali su godinama vrlo neobičan odnos koji se kretao na tankoj liniji od uzajamnog poštovanja i pomoći do oštrih sukoba. Vasa Stajić nije mnogo držao do Savića, Mladen Leskovac ga nije cenio. Dakle, Savić je stalno bio u nekom ratu sa tim mladim snagama u Matici, sa pokretašima ili kretašima, kako ih je Savić u pismima zvao. On je vrlo burno reagovao kada je 1899. godine u časopisu Pokret bilo objavljeno nekoliko tekstova uperenih protiv Matice Srpske i letopisa. Posebno je Savića bolelo što su autori tih tekstova bili članovi Matice Srpske i članovi književnog odeljenja: Tihomir Ostojić, Jovan Radonjić, Stanoje Stanojević. Savić je zastupao stav da se svaka nesuglasica mora prvo rešiti u kući. I sve je to izazvalo jednu burnu sednicu u Matici, gde je Savić s pravom iskazivao svoje čuđenje i negodovanje i tražio je da se Jovan Radonjić, Milutin Jakšić, Stanoje Stanojević i Tihomir Ostojić zbog ovakvih istupa osude i kasne. Njihovo pisanje je ocenio kao napad s leđa na Maticu. Te stalne tenzije nisu nikada prestajale, svađe su bile žučne, praćene brojnim pretnjama, davanjima ostavki. Zabeležena je čak i jedna burna reakcija Milana Savića, gde se na jednoj sednici posvađao sa Milutinom Jakšićem, gde je za Milutina Jakšića rekao: drugčije bih mu ja pokazao, samo da se nije uvio u mantiju. Dakle, na osnovu te sačuvane prepiske Milana Savića i njegovog protivnika Tihomira Ostojića, koji ga je kasnije zamenio na mesto urednika letopisa, možemo te tenzije
u kratkim crtama da ilustrujemo. Savić u svojoj autobiografiji, koju je profesor Menin spominjao prilike iz moga života, ta autobiografija nije celovita došla do nas. Savić je spalio i uništio neke delove. Međutim, onome što je ostalo, Tihomir Ostojić, ne pominju se nikakva neprijateljstva sa Tihomirem Ostojićem. Zapravo to pominjanje Tihomira Ostojića odudarao stvarne slike i pravog odnosa koje su ova dva urednika letopisa Matice Srpske imala. To je, vidimo da Savić na početku nudi 20 godina mlađem Ostojiću velikodušno neke lepe teme za saradnju. I Ostojić se konačno i prvi put pojavljuje u letopisu 1896. godine, kada Savić je preuzeo uredništvo. I prilikom svih svojih istraživanja Ostojić u Saviću pronalazi pomoćnika i savetnika. Ali ne treba tu zaboraviti da je Savić Ostojića baš zbog letopisa izazvao na dvoboj. O tom dvoboju mi nemamo mnogo podataka. U Matici Srpskoj je sačuvana samo jedna beleška koja je ispisana nepoznatom rukom. I saznaje se da je taj zapisnik vođen 1901. godine u 10 časova uveče u gostionici kod Jelisavete. Izazivač na dvoboj bio je Milan Savić, a razlog je bio pismeno nanešena uvreda na njegov račun. Zastupnici Tihomira Ostojića, sa druge strane, tvrdili su da on nije imao nameru, kako kažu gospodin doktora Milana Savića, ni lično vređati, ni njegov rad tim načinom kritikovati. Zapisnik je završen u ponoć i zastupnici su smatrali da ovu vitešku stvar završena. Međutim, akteri ovog dvoboja nisu mislili tako. Bili su prinuđeni, zbog letopisa i Matice Srpske, gde su obojice imali svoje dužnosti, održe kako takvu komunikaciju. Njihova prepiska i dalje nastavljena, međutim, ona je bila vrlo hladna i posledna. Iz nje se vidi da je Milan Savić bio od pomoći Tihomiru Ostojiću prilikom objavljivanja njegove važne knjige o Dositeju Obradoviću, a zatim mu je velikodušno nastavio da poverava neke poslove vezane za letopis, verujući da će ih baš Tihomir Ostojić najbolje obaviti. Naprimer, on Ostojiću nudi da komentariše i objavi pismo iz ostavštine Jovana Hadžića i pomaže mu tu pri razrešavanju identiteta nekih ličnosti. Nakon toga je, bez čekanja odluke književnog odbora, poverio Ostojiću da priredi prepisku Jovana Jovanovića, Zmaja i Đorđa Rajkovića sa komentarima. Koliko svi ovi postupci zapravo govore o Savićevoj ličnosti i čestitosti. Zahvaljujući Savićevom poverenju, ti složeni odnosi su se polako sređivali. Pomirili su se preko pisama 1909. godine i mladi Ostojić je tu učinio prvi korak. Ovako je pisao Saviću. Gospodine sekretaru, posle pisama koje smo izmenili ja i vi u poslednje vreme, naročito za poslednju godinu dana, mislim da nema smisla da među nama i dalje ostane zategnut odnos. Ako ste vi voljni, ja pristajem da se ono što je bilo baci u zaborav i da se naš lični odnos popravi. Savić je ruku pomirenju prihvatio. On odgovara: Gospodine profesore, na vaše pismo čast mi odgovoriti da sam ja lično sve ono što je bilo davno bacio u zaborav. Prema tome ništa ne stoji na putu da se naš dosadašnji odnos popravi sasvim. Odnosi su se trenutno popravili, ali je ta netrpeljivost ponovo znala da ispliva na površinu, o čemu ovog puta neću pričati. Interesantno je to da verovatno preko Tihomira Ostojića i veliki književni neprijatelj, književni pelivan, kako ga je Mica Savić zvao, Jovan Skerlić, ulazi u letopis. Međutim, Jovan Skerlić ne može nikako da zaobiđe Micu Savića. Mica Savić negativno, prvo Skerlić počeo da piše negativno o Mici Saviću. Mica Savić, kako sam rekla, vrlo negativno ocenjuje Skerlićevu istoriju, ali u samo 2 pisma Skerlićeva koja su sačuvana vidimo da Skerlić zahvaljuje Saviću za isplaćen honorar 901. i zahvaljuje mu na idealnoj uredničkoj tačnosti i ljubaznosti. Čak Skerlić dolazi
se pravda Saviću zbog čega je nešto u prikazu Dučićevih pesama izostavio. Inače, Dučić je oglasio ulazak književnosti u Savićev letopis. Savić je uveo Dučića u letopis Matice Srpske i sačuvana je o tome obimna prepiska i mnogo pisama zahvalnosti Jovana Dučića. Naravno da je Mica Savić imao i neke svoje uredničke promašaje. Evo, baš u tom pismu Skerlićevo koje sam pomenula, Skerlić daje Saviću adresu Radoja Domanovića. Međutim, sam preterala? Nisam. Međutim, Mica Savić odbija Domanovićevu pripovetku. Dakle, mi danas ne znamo koja je to pripovetka, samo se to Domanovićevo pismo čuva. I ta prepiska Savićeva je vrlo interesantna. Bilo je mnogo onih koji su se ljutili i negodovali kada je Mica Savić odbije prilog za letopis. Mica Savić nije štedeo reči u pismima da kaže šta misli o nečim delu. Mnogi se ljute, ali mnogi posle, poput Veljka Petrovića, koji se prvo naljutio na Micu Savića, piše posle Mici Saviću, kaže, vi ste potpuno bili u pravu za sve što ste govorili u mom prilogu. Da bih samo ilustrovala Savićev letopis i taj period kada je Savić zaokrenuo kormilo letopisa ka književnom, ja ću samo nabrojati neke saradnike Savićevog letopisa. Hoću da vam kažem sad da je svaki saradnik jedna posebna priča, jedna posebna prepiska, vrlo interesantna, ali ja ću samo nabrojati imena jer nemamo vremena jednostavno da širimo priču toliko. Lepu književnost, originalna i prevedena dela u Savićevom letopisu brane Dučić, Šantić, Zmaj, Laza Kostić. Inače, kada smo kod Laze Kostića, Savićeva prepiska govori o tome šta je sve nameravano da uđe u letopise, nikad nije ostvareno. Naprimjer, Laza Kostić obećava Saviću da će celu Ilijadu da prevede za letopis. To nije uradio. Savić želi da objavi u letopisu memoare Jovana Subotića, isto do toga nije došlo. Zatim Simo Matović, koji je zvezda Savićevog letopisa, bilješke jednog pisca se tu objavljaju. Stevan Sremac, Dragutin Ilić, Bora Stanković u letopisu objavljuje Božije ljude, Danica Majković, Svetislav Stefanović, Mileta Jakšić, Veljko Petrović. Savić objavljuje u letopisu rukopisi iz ostavine Branka Radičevića i tu su jedni fusnoti, vidi ta stalna netrpeljivost prema Toni Hadžiću i kaže kako smo blago mi čuvali u Matici, a da nismo ni znali gde je. Ja sam ove rukopise našao u fioci Tone Hadžića, on je tu godinama držao da nikom nije rekao šta se tu nalazi i tu objavljuje integralnu verziju pesnika Dmidije u 1904. godine. Kritiku i književno-istorijske studije pišu u letopisu Ljubomir Nedić, veliki Savićev prijatelj, ali se Savić uopšte ne ljubi to što mu je neko prijatelj da odbije njegov prilog. Tako Ljubomiru Nediću odbija kritiku pesama Mileta Jakšića, ne želi da je pusti u letopis. Zatim Skerlić, Pavle Popović, Anton Gustav Matoš, Tihomir Ostojić, Milan Šević. U Savićevom letopisu je objavljena i prva istorija književnosti za decu Milana Ševića. Tu su još i Ilka Klatec-Đorđević, Blagoje Brančić, Đorđe Dera, Jovan Radonić, Branislav Petronijević. Spisak ovde nije iscrpljen, ali zbog čega je važan? Važan je zbog toga što Savić uređuje letopis, kako smo rekli, već od 1896. godine do 1911. Novi Sad više nije srpska Atina. Centar književnosti i kulture se preselio u Beograd. 1901. godine u Beogradu je pokrenut Srpski književni glasnik. Svi pisci hrle u časopis Jovana Skerlića i Bogdana Popovića jer se tu stvara ime u književnosti. Međutim, ono što Saviću polazi za rukom, a to je da sva važnija imena srpske književnosti budu saradnici njegovog letopisa. Možda ako pogledamo pesnike prve moderne, Milan Rakić, na primjer, nije objavio jednu pesmu u letopisu. Dakle,
Savić je odlično znao da odabere saradnike i to je činio bez ikakve lične sujete. Znao je šta od koga može da očekuje i koga bi trebalo da animira i zaduži za obradu neke teme. Na prvom mestu mu je bio letopis i u tom cilju umeo da ostavi svaku sujetu i animozitet sa strane koju je osjećao prema određenim saradnicima. I pratio je sve što se događa u srpskoj književnosti i kulturi, pozivajući na saradnju i one sa kojima se sukobio i one koji su o njemu negativno pisali. Savićev pristup ovom poslu bio je zdrav i čestit. U prvom planu bio je časopis. I na kraju, kada govorimo samo o tim nekim segmentima odnosa Milana Savića i Matice Srpske, ja sam rekla, i time ću završiti, da je Matica imala dugo maćehinski odnos prema Saviću. Zaboravljala ga je i gurala u razne ćoškove. Posle očeve smrti njegova ćerka se stara da Savićevo delo ne padne u zaborav. I ona se više puta u Matici za to zalaže bez ikakvog uspeha. Donevši odluku da ode sa ovoga sveta, Anica Savić poslednjih dana svoga života piše testament i pisma, opraštajući se sa najbližima. Ništa nije želela da prepusti slučaju. Kada je reč o ocu, ona prirodno prvo misli na Maticu Srpsku. Odlazeći sa ovog sveta, ona ne može da se pomiri sa prećutkivanjem svega što je za književnost, pa i za Maticu Srpsku njen otac učinio. U tom smislu Matic piše pismo Mladenu Leskovcu 3. oktobra 1953. godine. Samo ću deo tog pisma pročitati. Poštovani gospodine Leskovac, ja sam Matici poslala ili testamentom ostavila manje više sve što je vezano za književnu i kulturnu istoriju Vojvodine i to sam učinila iz iskrene ljubavi za našu ustanovu, ljubavi koja mi je ulivena od detinjstva. Da je se i dalje sećam, to će mi biti nemoguće, već fiziološki. Ali hoće li se Matica sećati mog oca, pa i mene? U istom pismu ona je rekla da se nadala da sve što je Matici dala neće odmah otići u arhiv, nego da će se nešto i objaviti. Izrazila je naročitu želju da se zbirka istorijskih drama njenog oca objavi, navodeći tačno naslove koje bi drame želela da se ponovo objave. Datum na koverti pisma upućeno Mladenu Leskovcu, 8. oktobar, jasno govori da Anica Savić-Rebac nije bila među živima kada je Leskovcu pismo stiglo u ruke. Njena poslednja želja, upućena Matici Srpskoj, nije do danas ispunjena. Danas u Novom Sadu, osim ulice koja nosi ime po Milanu Saviću, ne postoji ni jedno drugo obeležje da je on u ovom gradu živeo. Kuća u kojoj je jedno vreme živeo u tadašnjoj Novosadskoj Klebarskoj ulici, a danas Miletićevoj, nije obeležena. Meni je drago da sećanje na Saviće ide iz Savićevog rodnog mesta i da je se njegovo rodno mesto setilo njega na dan uoči njegovog 180 godina od njegovog rođenja, otkrivajući spomen ploču ovom velikom književniku i kulturnom radu. Hvala. Svako književno večer, uz sve ako svi prežive,